Tukithina mbere MCA Imenti magwatanirite na kuruta MCA wa Nyaki West Martin Kiongozi tamukarigiti wa ngwataniro ya MCA magichugwa kiu na gutara MCA wa Ntima West Paul Bagine tamukarigiti wa onkuruki MCA makia magiki pipi nimingeritie mukarigiti wa na gutara Peter Mutuma Kalembe waruiri rwarera MCA mama maugite Kiongozi nika akureta mwanya gatagati kao MCA mama riu ni maurite Elias Murega uria ni munini wa speaker umweru bungeni ya Meru kugwatithania MCA bungeni enonontu mutongori wa maengi bungeni tawe Victor Karethi na remeto kugwatithania MCA Muthuri Murioki gatubechio na ruithurano bire ibiumbite kuthithika kiambere kiegi MCA bano Imenti ponde bakoroto na baraba kuthurwa bakienda ochinji otongirie bwao arabaitite MCA wa Nyaki West na Martin Mworia Kiongozi jamukarigiti wao na gwika Paul Bagine urani MCA wa Ntima West jamukarigiti wao bathithite uju nyuma ntikwenkai mbunge ya Meru kwithwekethia kithurano kia deputy speaker aramurega Elias onekanire akithurwa na numa wake amaba MCA bano Imenti na aru onge tuthitherie kikaronde giki ituthuranire ituratwire twina interim committee ya Imenti caucus na naru itombere kuthithia changes kidogo na twathura Mheshimiwa Bagine nikenda kethirwa akiumbaga gututongeria ri chairman wetu turechokaria antu beto kana eshimiwa wenzangu nkatho muno bawondi cionthe ira ciendane Meru county nontu bo tugwata mbaru tuomba kuriteniete kia deputy speaker kiria oyora ndeketie kwaria mara kwa mara kitegeke gya sainiretwe Imenti ya twathithaia leadership sharing na Paul Bagine akiaria augita gatigira kitegeke gikureta ngwataniro na maendeleo kiri MCA bonde bano Imenti kagitumira gutethania na ofisi yetu ya DS igwatanira na thirikari yetu ya county tumba gwitanira na ngugi ngagitumira kureta urumwe gitwinthe gira antu bano Imenti na nyingi ngagitumira kugwatanira na thirikari yetu ya county kenda batwe tuona matunda jaria tubati kuona jo tutetheria gwitira antu betu ngugi na Kiongozi akauga wituki bawe nyati ngwataniro eji ikethura gita ngugi na ngavana wa Meru Kirito Murungi nikenda bomba kuona witina mbere nkuruki indi kintu kira kwira antu betu bano Imenti what matters now iko gwatanira tugatanire ni twinde tumbe gwitira Meru ngugi na especially wondi chieto tumbe ochitira ngugi tena jange ya kuga na wa solidarity na wa support kinga bana wetu Mheshimiwa Kirito Murungi nonto ninkeja na kiama kia Jubilee mbejete nonto bantu bano Imenti nkeja kurombera governor kula 2022 nkamurombera na ngugira no Imenti eriteri na baotwe twe antu bano Imenti eshimare atombete kwewa nakyo kithurano kebiri nikige kiama kia KPP kionekana giconia Martin Mworia Kiongozi kiboko na nyuma ya kumita mukarigitio kiama giki na gwikira Peter Mutuma Kalembe waruiri rorera ruare itombero tarana ito tarite chairman yo kiama kietu KPP yawe honorable Peter Mutuma Regine MCA ruire rorera vice chairman nitotare honorable George Mutuma MCA Maua Ward tosoka totara secretary okiama honorable Kenyo Toribo Kalembe onekede muno agikira Elias Murega unara ni munini wa speaker na kuonekana akithumia mutongirio baraba inge mbunge wa Meru Victor Karethi uraugite kethireta kinyirie MCA wa kitaga karaja na nandi kuria Murega ethirwa kireta urumwe na ngwataniro ndene mbunge ya Meru when you are away nyomba yetu ya assembly ni rari kugeruka muno na kwethwa amemba beto iba guteta sana bate kuthikirwa na aswa ni self imposter chawa majority leader weta then assembly Muraga no tunade you are second in command make sure all members bakwa equal no ndikura na injustices inyinge muno no ntuwe nuje gukora wari kwiro wari chairman wao liaison chairman sponsor ba committee lakini nuje gwe ogwikiro magamba no na karire gitikeu
ndina ma ate kuna arua for now murega nura chindire bara batakuringera kura bara batirari nagwe ito weto bachwe nkuruki ikenda bethro wina bo ikira nyombera 68 yonde yumba kugwatanira bibi byo tukwenda nainya na peace na nkuruki gwitaniria ngugi na ngavana Kirito Murungi nikenda tumba kuona maendeleo kinya wodi-inĩ cietu. Na kuringana na Murega kuthurwa kwawe ni kwithurwa agatetera MCA wothe ndene mbunge ya Miru nikenda kioto kiomba kuonekana muno kile mandu jegie witi na mbere na tukambiria very soon gwita gikaro kia heshimiwa bonthe ikenda tuona ward mwanya challenges iria bena chio nonto inkuona zegoro kire TV ya Wero Mheshimiwa Mworia ware agichallenge Mheshimiwa ore okaririte giti manzo zazi zonkethero ankiromba gathirikari nonto gwithero for example mataja te akanite kana miradi mwanya yomba kuurithia Mheshimiwa bara bathuri na nkethero antomba nkaraniria thirikari irio ikenda mbori na makosa zare ntethero ankarite Mheshimiwa baba nyuma ithurano bibi na guchinji utongeria pothe ni baugite bageta na mbere kuitanira ngugi na ngavana wa Miru Kirito Murungi nikenda maendeleo jomba kuija nkuruki maturene ngiripotera Wero TV Mbita Muthuri Muriuki.